Biyag ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbaga memin eh. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsigugak kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat emin eh. Ay-ayateng ka. Di ka mabali na baybayan. Ni, Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sungbatak tawag ko. Amang ano na patagti bagana. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya? Nagpa-meeting ti boss ko ti kalman, mama. Kat dahito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung aminti sa bali busgan na. No di siyak lang. Kat adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Ah, mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Kat anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya dagito beng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakas na abalayan. Tinapatag ang kasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. excuse me. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay karag ti padak ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ado mahawag. Temangan. Ne, baro anumero. Sino mo tayo ito eh? Nagkuyot din. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wen, ma'am. Nagbalance ka. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Ah? Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Ano kasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Pagyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbag dito tilandledik nakakita. Kasanon, nada nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay ka lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't anatuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay ta kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan.
Tapno maisagana dagiti rumba nga maisagana. Uwan, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Dapat aramidak, ha? Bye. Bye. Api nga takas ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pa'y laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema. Anya dayta, iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Ray, honey. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayo ti kasarmi kin ni Beryl. Sana siyak ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sabalin nga ikalaysam. Hirikrik na ak ni Emily. Numunak at masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput mo't lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ibagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kid din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak mo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bkerem ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangan di ngayo kanyak.
Iso di na ko mapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pati mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang panunutam, Ray. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko may probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy akit ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod nga aldaw. Saan nga rin mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Sikalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga rin komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. Adape aramidag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Manipod na nga asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak kuma. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Awan ka duayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga agpakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagbagluntoy apo ko kaya. Ay, na! Nakaayayat!
Emily, iha. Ada ko makidawagan ka balasang ko. Anya dayta, mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna. Iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna. Iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sika lang tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klunanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit na manapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Apa kaya day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kun amakiinayat manen. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pag. Kay patsag ngagbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka pa nila. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no adan kayan ayat ni Emily. Tapno maaghasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin tayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak da anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan.
Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apo ko, ti pang ipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikumda. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan nyo anaimbag da apo ko yu. Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kaming tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagyaman manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas na maditiik na yo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron din ha. Mapan kamin. Wala ka maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakman lang iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa akas na saan ka baka inarak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan Ikudog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Sana punuloy ka! Mama! Pagawalan na ko ba? Ang dati niyang pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita.
nga makumikom kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyamanakin ka, Emily. Ilalaksit tinarawit ko ka. Nagbaling galagta na saya at itinak. Anak tayo akong taway. Gagkid daw iti pambakawan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon tinapalabas. Siya kabailan nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko, Ray, Mama. Pagawanan na ko, Mama. Biyag ti tao. Eli, honey. Uman arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Mani. Ay ayatan ka. Ay, ayatan ka matunay. Sapay ko tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutang nga agano. Unay lakit din to'y ubing kinapintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga inam ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kasla diyak ka ba ulan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dangdanggan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunod mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko ngay pas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya! Ilay, itata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapol at tulungam kadag iti anyaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapol at tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga road iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantatang. Sana gapaw, tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayaw, tapno dalamutan yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalin nga anak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Hitay ko mabaknang ti pinili mata dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudahin, dapay idagnan. Kwarintanan, idinto tasika ke 18 mo lang. Patpatgak unay ni Mani. Nga oray adayo alaklakay ngam siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Sika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingka agparaspas iti tambak. Panagtatalon manang. Mani, Oh, apa ngay may ka dito talon, Eli? tulungan kan. Ay, sana yun. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito, Agawid ka, Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito'y ngam ije balay. Tamabanog tila payag ko iti kadadeng kinitatang.
Paspasensya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Ti Madi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat na nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan, no makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanon? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jayli. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, yan kamatis. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ro na. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Saan pa ilang nga ita? Tado pa iti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon iti Isabela. Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, numalpas ti trabaho iti talon. Mapantay iti Isabela. Ipan ko matlay jay syudad dagiti daduma anatang nga inlakom kanyak mani. Kunak man no inla ko yun ti pistuyo ijay, nana? At dapay lang, inrikop ko la idi iti sumagmamano abulan, tawan makasango nga agbantay. Ngamita ta nakalpasan di anak ko iti panagadal na, ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito'y laon yun. Talaga saan na malapdan ti panagbak ng yun, nana? Gapo iti kinagagit yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangtanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kan siyempre, aglako mutin kadagiti lakok ijay. Oo, nana. Ibagak to no adamay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ado pa ti aramidak ijay. Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman. Agsin senyorita. Pagtrabahuan tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang. Ken ita. Tana asawaanan. Masapol. Asuruan na ti amin na klase ti trabaho. Takasta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagi-tay-taya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taldawan ilay. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak lati agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan ton sumurot. Agtalinad ka iji balay, wen? Nagtali na edak mat ije balay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na. Tay nakmanggad ije syudad. Anya kumangay ti panggedam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Tiagat-gatang itilakom anat nateng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangasim ko, ma. Makapulan na niya di nagawawid ni Eli manay. Linawas mo nga agawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka no iji Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw may sarungkaran sa paminsan iji bagyo Ikaw may suknalan di asawam. Wen, tatang. Lepasak ti trabaho ko iji talon. Kuyugak to ni Nana Feli. Numapan iji syudad. Ala, umay ka, Manny.
Dito'y, ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwarmat dagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamatan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman nak, Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok filay. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kadwa ti asawa kang agbambantay dito eh? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli ditoy. Mala orayan tandag iti dua. Mabit lang nga, gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli, kan ti anak ko. Sige mama. Ada pa napatagapapanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, tijerwaran ti panganak. Nakon. Oh, sige Manny, Eli, mangan kayon. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kin ni Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, Manny, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tadapay gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakaadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pailahan. Agbakasyon ka, oray dua, wano talong aldaw. Ala, saan ang mabalin, Manny? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Manny. Iso apasensya ka na kuman, ha? Sikapay lang ti agawid. Nukasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karya. Si kagayam ta asawa ni Ilay. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wen, Nana. Laklakayak nga amang ang ti asawak. Wen nga raw nadlaw kumaday ta. Ngam among barok. Antay ibagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay, Nana. Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Ganda anak ti amo na. Anya. Nakadkadlaw launay. No dudwa da iti pwisto. Ay sos, ati da pa'y ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya. Nagalasmat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak no pudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kon nga gawid. Sino ay tinagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kano no dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ipagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati ti mangmangagyo, mama. Kan may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kin ni Alden? Ni, awan Nana Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbaga ti kasta.
Talagang aramidag matla dayta. Agawid kan Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasamak. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak iti laon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito'y bagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli, Oh, anyat sangitam Eli. wah, masaya nga anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsingpet kayo, kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isungar aramidag ti kastoy Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak. Ngam pumanaw kalaangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan ti naklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga agawid. Agyaman ak, Nana Feli. Kahit sapay la ko ma, tawan ti kinapudno ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la kumata kasta. Tagpadadamat nga awan ti naklon na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka diti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Dad! On! Kapay nagbakbakwar ka, ilay? Masikubak, tatang. Anya! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtao ng tininawam ita? Manny, Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si mangpet ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masiko kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita. Manny, Ibagam no asino ti talagang ama tininawam. pakawanan na ko, ma. Nagbaso na kan ka. Pudno ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isikop ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawaam dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagyam kanyak, ah. Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti sikop ko. Suportarak, no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada nobyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpahitan. Kasano kami iti sikop ko.
Agmay-may sa ako namang taripate iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapoy ti kastoy ni nararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At idug asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ti kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan ko ana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati ka sa saad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak ije probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Madan asawa ti inam iti day da gundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad ang mami kanday ti daddy idi. Tababairo mat ni daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyoman kanyak. Edi kwan, nagsakitan ni mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko kasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog iti trabaho.
Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmang putkit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumatla a kwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilanga na. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka-tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalatta nga umay dito balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti pannakilangan na ken ka. Angem kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngam aramidak ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Ala, anu sam ngarod nga ay aywen ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday iti nakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay ngag cellphone. Manaktak laday ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Mi, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yo. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kayat ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga agawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang nga rotap na mamamumi mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito eh. Urayag ti iruruar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, David, ando pa'y sinaskan nga aramidon tayong tunbigan. When nga red friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan.
Sino ka din ni tata? Am-am mom? Saan? Ala, mapantan. Kat sumuro takpaylakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabahok. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga na nga imay ijay. Ha, no kasta, ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka a pinadakkala kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lattaday jay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano agpayitan. Friend, makipaglading pa kiti napasama ka ni Antin. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito, Mara. Asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang digitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnad ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan naliday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen ti nabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nan ti balay da. Kadyak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontakyo kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan Juana. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asa pa'y lakuma. Tamay patignak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni Marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na.
Tasyak timang kontakken ko na, Uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagiaman ak. Pumanaw ta ni ti pagababangan ta. Tagnaid ta ni Jibalay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Ta agnaid tan ti balay. Agasawa ta mo ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Ah? Kat no kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwen nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan kan nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Ngam, Jack maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan. Tayo inanak lang bihit. Mara. Agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni Joe ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan. Masakit ko na ito eh. Ngam insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ako. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at tagimbagak pa eh. Agbiagak pa eh iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka?
ni Josh. Awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya! Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kaming kadagiti anak ko. Anyan. Nagkasangat nga agpaisun tinapagtang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga aklunan tayo tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. No, damayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno, ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kanakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo, ti silid ka. Sige. Tano at dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin nulumasin kamin. Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangal-alak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon makita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akambusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngaya di na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka.
Ngam natay ka man kaya man. Jakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linupatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko ti angkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanaagdadan na kami kuman ka iti anak ko. Ngamawan mat gaya man. Tatang ko. Pakawanan ako man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pangtedak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong, gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na, kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kanu tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarup. Akasta ti kinasing ti amak. At andang ang kapsutak. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangak. No awan matan ti amak.